radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Naho mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Kisoro muri Uganda ni kuri 88 n'ibice 9 FM ya Voice of Muhabura. Udusanga kandi ku rubuga rwacu rwa internet wa@radio-yacu.com, aho mushobora kuhabona ibiganiro byacu. Udusanga kandi kuri Facebook, X, Instagram na YouTube kuri VOA Radio Yacu. Ikaze mu makuru yo muri iki gitondo, ndi Jeffrey Mutagoma ugiye kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi: leta y'u Burundi iremeza ko abantu 171 banduye indwara y'ubushita bw'inkende mu gihugu. Ivyoroshe kugira isuku, karaba, ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracikaruka ku bwinshi. Uyu ni umwe mu Barundi wumvikanisha impungenge batewe n'iyo ndwara. Mu Rwanda abahinzi bo mu mirenge itandukanye y'akarere ka Kamonyi baratabaza kubera rwiyemezamirimo watwaye umusaruro w'ibigori byabo ntabishyure. Inama rukokoma y'abademokrate ku rwego rw'igihugu yaberaga i Chicago muri leta ya Illinois hano muri leta zunze ubumwe za Amerika yashoje imirimo yayo, yemeje Kamala Harris na Tim Walz kuzahagararira ishyaka ryabo mu matora yo mu kwa 11 hano muri Amerika. Kandi umukuru w'ibiro bishinzwe iperereza FBI aravuga ko impungenge ku byaha by'iterabwoba n'ibikoresha ikoranabuhanga rikoresheje internet ziyongera. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya, duhereye ku hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, Christopher Wray uyobora FBI, ikigo cy'ubugenzacyaha no kurwanya kuneka igihugu, ahamya ko cyugarijwe n'ibitero atigeze abona mu mateka yacyo, cyane cyane mu rwego rw'ikoranabuhanga n'iterabwoba. Mu kiganiro cyihariye n'ikigo ntaramakuru Associated Press cyo muri Amerika, Wray asobanura ko ibi bitero bituruka imbere mu gihugu no mu mahanga. Mu rwego rw'ibiva hanze, ashyira ku mwanya wa mbere na mbere ku rutonde leta y'Ubushinwa, yemeza ko iri ku rwego rwo hejuru mu bikorwa byo kuneka Amerika, kwiba imitungo bwite mu by'ubwenge no kwivanga mu matora y'Amerika by'umwihariko nayo mu bindi bihugu byinshi bitandukanye muri rusange. Uretse Ubushinwa ariko, Christopher Wray avuga ko na Irani irimo yivanga cyane mu matora ya leta zunze ubumwe za Amerika. Mu rwego rw'iterabwoba, yahishuye ibyo FBI yakoze mu kwezi kwa gatandatu gushize. FBI yataye muri yombi abantu 8 bakomoka mu gihugu cya Tajikistani kiri muri Aziya yo hagati, bari binjiye mu buryo bw'amagendu muri Amerika. FBI ibakekaho kuba abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Mu by'iterabwoba rituruka imbere mu gihugu, umuyobozi wa FBI atanga urugero rw'umubare w'abakozi b'ikigo cye nabo mu zindi nzego za polisi nyinshi zitandukanye bicwa, ugenda wiyongera ku buryo butigeze bubaho mu mateka. Kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika ihashye ibi bitero byose kandi birimo bibera icyarimwe ku buryo budasanzwe, Christopher Wray asobanura ko barimo batsura ubufatanye bw'inzego zose mu gihugu no mu rwego mpuzamahanga. Imfashanyo zatangiye kugera muri Sudani muri iki cyumweru zinyuze ku mupaka wa Adre uyihuza na Chad, zirimo zirinjira by'umwihariko mu ntara ya Darfur yibasiwe n'inzara ikomeye cyane kubera intambara. Eugenie Mukankusi aratubwira ibindi. Abasirikare bashyamiranye mu ntambara imaze amezi 16 mu gihugu bagenzura ibice hafi ya byose bya Darfur na Adre byambukirwaho. Iyo niyo nzira yihuse yinjira mu karere. Igisirikare cyari cyategetse imiryango itanga imfashanyo guhagarika gukoresha uwo muhora mu kwezi kwa kabiri, kivuga ko wakoreshwaga mu gutwara intwaro. Cyakora mu cyumweru gishize cyakuyeho iryo tegeko mu gihe cy'amezi 3. Amakamyo 15 amaze kwambuka mu 131 yose ari ku mupaka. Guverinoma ya Sudani yategetse ko ntayongera kugenda. Porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM yavuze ko amasaka, ibinyamisogwe, amavuta n'umuceri bihagije ku bantu 13,000 byambutse ku mugoroba wa kwa kabiri byerekeza Ikleinik mu burengerazuba bwa Darfur, imwe mu ntara 18 zigize Sudani. Inzobere zivuga ko zugarijwe n'inzara. Cyakora PAM yavuze ko igifite ibiribwa bishobora guhaza abantu 500,000 byiteguye kwambuka. Abantu barenga 6,000,000 bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa mu mpande zose za Sudani. Ni ukuvuga hafi 1/2 cy'abaturage b'iki gihugu bose.
inyandiko y'igisirikare yahawe komisiyo ishinzwe ubutabazi yerekana ko mu mabwiriza yashyizweho na guverinoma harimo ko abayobozi ba Sudani n'abasirikare ba Chad bagomba kuba bari ku bubiko bw'ibiribwa no ku mupaka kugira ngo bagenzure buri kintu. Ijwi ry'Amerika. Muri Kenya leta yashyizeho igihembo ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma Collins Jumaisi yongera gutabwa muri yombi. Uyu ni wa mwicanyi ruharwa w'imyaka 33 wiyemereye ku giti cye ko yishe abagore byibura 42 ahereye ku mugore we bwite no gucagagura imibiri yabomo uduce duce. Jumaisi yafashwe bwa mbere mu kwezi gushize. Muri iki cyumweru yatorotse kasho ya polisi yarafungiwemo by'agateganyo, ahungana n'abandi bantu 12 bari bafunganywe bakomoka muri Eritrea binjiye muri Kenya mu buryo bw'amagendu. Polisi rero yashyizeho ingamba zo kumuhiga bukware. Muri urwo rwego ivuga ko uwo ari we wese uzayifasha kongera kumufata azabona igihembo gitubutse ku buryo bushimishije, ariko ntisobanura uko kingana. Abapolisi 5 bakekwa ko babafashije gucika nabo batawe muri yombi. Ejo bundi kuwa gatatu urukiko rwabarekuye by'agateganyo ku ngwate y'amashiringi ya Kenya 200,000, ni ukuvuga nk'amadolari y'Amerika 1,500. Noneho intambara ya Ukraine n'Uburusiya igeze he? Geoffrey Mutagoma. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zafashe ikindi cyaro cy'Uburusiya mu gihe yasuraga agace kari hafi y'umupaka w'ibihugu byombi Ukraine yigaruriye mu byumweru 2 bishize. Ukraine kandi yavuze ko yarashe ibisasu ku kibuga cy'indege kiri mu majyepfo y'Uburusiya ikoresheje indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone. Ni mu rwego rwo kwivuna ingabo z'Uburusiya zikomeje gutsura ibirindiro mu burasirazuba bw'igihugu nyuma y'imyaka irenga 2 zishoye intambara kuri Ukraine. Hagati aho Uburusiya bwavuze ko bwasubije inyuma ingabo za Ukraine zashakaga kumenera ku wundi mupaka w'ibihugu byombi utandukanye n'aho zinjiriye tariki ya 6 z'uku kwezi. Iki gitero cyari cyagabwe mu birometero 240 uvuye mu karere ka Kursk aho Ukraine iheruka kwigarurira. Bigaragara ko Ukraine ishobora kuba ishaka kwerekeza intambara ku mipaka ihana n'Uburusiya. Ukraine imaze igihe yigamba intsinzi ku rugamba kuva higabiye igitero cy'itariki 6 z'uku kwezi, ariko Uburusiya buguma kwigira imbere mu burasirazuba bw'igihugu. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya kuri uyu wa kane yatangaje ko yigaruriye icyaro cy'ahitwa Mezov mu karere ka Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine. Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro byo gushakisha agahenge bikomeje i Cairo mu Misiri. Intumwa za Amerika, Misiri, Katari na Israeli ziriyo. Amerika, Misiri na Katari nibo bahuza bakuru mu mishyikirano y'amahoro mu ntambara yo muri Gaza no gushakisha uburyo ingwate Hamas yatwaye bunyago bakiriho barekurwa. Mu ntangiriro aha i Cairo abanyamerika baragenda baganira n'impande zose, rumwe ukwarwo urundi ukwarwo, ariko nta n'umwe watangaje niba Hamas yohereje abayo. Ibi biganiro bigamije kubonera umuti icyo barimo bita utuntu tumwe na tumwe tubuza abarwana mu ntara ya Gaza muri Palestina aribo Israeli na Hamas kwemera guhagarika imirwano by'agateganyo ari byo bita agahenge. Muri utu tuntu tumwe na tumwe harimo icyifuzo cya Hamas cyo gukura abasirikare ba Israeli ku mupaka wa Misiri na Gaza n'icyakurikiraho baramutse bahavuye koko. Israeli yo ibibonamo ingorane kubera ko nk'uko ibisobanura Hamas ihanyuza muri magendu intwaro igura mu mahanga zikinjira muri Gaza. Misiri nayo yemeza ko yahafunze ariko Israeli ntibyemera. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri eshatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA radiyo yacu. Mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Mbere y'uko tujya mu biyaga bigari byo muri Afurika, duhere hano muri Amerika. Inama rukokoma y'abademokarate ku rwego rw'igihugu yaberaga i Chicago muri leta ya Illinois yashoje yemeje Kamala Harris na Tim Walz
kuzahagararira ishyaka ryabo mu matora yo mu kwa 11. Bombi babyemeye. Thomas Kamilindi yakurikiye uko umugoroba wayo wa kane ari nawo wa nyuma wagenze. Iyi minsi ine yaranzwe n'ibimeze nk'ibirori birimo imiziki, ariko rero ni na politiki. Abanyapolitiki benshi b'ishyaka ry'abademokrate barasimburanye baranga abakandida babo, Kamala Harris ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Kim Walz ku mwanya wa visi perezida wa repubulika. Batumiye ingo z'abantu b'ingeri zitandukanye bavuga ku bibazo barimo. Batumiye abanyamadini, ibyamamare muri muzika, muri sinema no muri siporo, dore ko n'iri koraniro rukokoma ryabo ryaberaga muri arena y'ikipe ya basketball y'icyamamare Chicago Bulls. Batumiye kandi baha ijambo n'abanyapolitiki bo mu ishyaka ry'abarepublikani rya Donald Trump, bamwe ndetse bakoranye nawe hafi cyane, bitandukanije nawe kubera impamvu zinyuranye zirimo imyitwarire ye ku giti cye n'amatwara ye ya politiki, batangaza ko bazatora Kamala Harris. Abademokrate batumiye n'abandi bantu barimo abo mu mashyirahamwe y'abakozi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu nka Pasitoro Al Sharpton wo mu itorero ry'ababatista, umwirabura washinze kandi ukuriye umuryango wo guharanira uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda witwa National Action Network. Kuri we Amerika ntigomba gusubira inyuma. We do not endorse candidates, but we report where candidates stand on criminal justice. Ntidushyigikira umukandida, ahubwo tujya inyuma y'imigambi ye nko mu nzego z'ubutabera mpanabyaha, uburinganire bwa bose mu by'ubukungu n'imari no mu by'ubuvuzi no mu bindi bibazo byinshi binyuranye n'uburenganzira bwa rubanda. Reverend Al Sharpton yemereye Kamala Harris amajwi yabo ahagarariye kubera ko nk'uko yabyivugiye kandida w'abarepublikani Trump amaze imyaka n'utwaka azi neza adashobora kurengera uburenganzira bwa bamwe na bamwe. Gabriel Giffords bakunze kwita Gabi yabaye depite wo ku rwego rw'igihugu ahagarariye leta ya Arizona kuva mu 2007 kugera mu 2012. Ku itariki ya 8 y'ukwa mbere 2011 yari mu giterane cy'abaturage yari ahagarariye mu nteko ishinga amategeko, noneho umuntu araza arabarasa agamije kumwica. Abantu 6 barimo umucamanza wo ku rwego rw'igihugu barapfuye, abandi 19 barimo Gabi barakomeretse. Gabi yangiritse umutwe n'ubwonko bikomeye cyane, ariko abaganga baramuvuye, aracyariho, aragenda nubwo acumbagira, ariko kandi aravuga. Kuva icyo gihe we n'umugabo we Mark Kelly wahoze ari umuderevu w'ibyogajuru, ubu akaba ari senateri wo ku rwego rw'igihugu, bari mu baharanira cyane ko imbunda zifite ubushobozi bwo kurasa amasasu menshi icyarimwe mu gahe gato zikica abantu imbaga zicika mu baturage. Gabi yinjiye ari kumwe n'umugabo we, maze imbaga iteraniye aho ngaho imwakiriza amashyi no gusakabaka cyane, Gabi, Gabi, Gabi. Terrible, terrible day. I almost died. But I fought for my life and I survived. Umunsi w'ishano gose, ni nkaho napfuye, ariko naragwanye ndabatsinda, ndiho. Nongeye kwiga gutambuka gushasha, intambwe imwe ku yindi. Nasubiye kwiga no kuvuga ijambo kurindi, rimwe kurindi. Inshuti zanje, Kamala azoba perezida w'igitangaza. Kamala azotsinda abagurisha inkoho n'abazamamaza. Azotsinda abacuruza inkoho muri magendo. Kamala will be a great president. Kamala can beat the gun lobby. She can fight gun trafficking. Ijambo rya nyuma na nyuma ryari irya Vice President Kamala Harris wemeye ku mugaragaro guhagararira koko ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Leta y'u Burundi iremeza ko abantu 171 banduye indwara y'ubushita bw'inkende mu gihugu
kandi ko imaze kugera mu turere tw'ubuvuzi turenga 20 mu ntara zitandukanye. Umunyamakuru Thierry Ndayishimiye aratubwira ibindi. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu busaba abanyagihugu kwirinda mu gukaraba intoki, kutaramukanya mu ntoki ndetse no kutagwana mu nda. Naho biruko iyo ugeze mu bice bitandukanye na cane cane mu gisagara ca Bujumbura ubona abantu batavyubahiriza nk'uko abakunzi bacu bavyiboneye. Abaramukanya ndetse bakanasomana barabikora ku mugaragaro, kandi hari n'abagenda bafatanye mu ntoki n'ibindi. Umushikiranganji Ridwine Baradahana ajejwe amagara y'abantu mu kiganiro aherutse gutanga mu ntango z'iyindwi yahamagariye abanyagihugu kurwanya ico kiza nk'uko barwanije COVID-19 kuko gifise umurindi munini. Nukuri tugerageze twirinde iki kiza c'akaranda, tushireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike, ku mafarumasi, ahantu hose hahurira abantu, ku masoko dusubire dusukure, dushiremwo amazi hajya ku masoko, abantu basubire gukaraba. Kandi tubigire itegeko kuba twabigira muri COVID. Twosaba yuko mwodufasha guhimiriza gukaraba. Ni indwara z'imigera ziroroshe kurwanya kuko ni ugukaraba gusa, kudakorana, kudashurashura. Imaze gufata umuntu wa mbere yashurashuye duca dusigara tuyanduzanya mu gukoranako. Umukuru w'inama nkenguzamateka nawe Emmanuel Sinzohagera aherutse kwibutsa abanyagihugu kumvira ubushikiranganji ibyo bubasaba kuko iyo ngwara idatujijwe ishobora gutuma abarundi badashikira yambona kazoza bifuza. Yabishikirije aho yari yitabiriye ibikorwa byo guhimiriza gukora isuku mu gisagara ca Bujumbura. Abantu twumvira ibyo abajejwe amagara batubwira ati harageze ko mureka kuramukanya, reka tubyubahirize. Batubwira ati dukarabe kenshi, reka dukarabe kugira ngo bigende neza, nuko umwe wese yumva yuko urugamba rigwiwe. Ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavuga ko ibyo basabwa bigoye kuko ikibazo c'amazi gihangayikishije benshi. Ntivyoroshe kugira isuku, karaba ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracikaguka ku bwinshi, sigura yuko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe. Hari ibibazo by'amazi biteye n'isoni ahantu woronka n'ingene bivuga. Ayo mamezero yose baravuga ngo gukaraba, bakaraba amazi bakuye umuntu ashobora kumara tuti n'isomene. Abo banyagihugu bavuga kandi ko mu ntwaro aribo bari bakwiye kubikurikirana kuko babivuga mu majambo gusa ugasanga nta kubishira mu ngiro guhari. Mu by'ubushikiranganji busaba harimo gushira ubukarabiro ahahurirwa n'abantu benshi, mu masoko, mu tubari n'ahandi hahurira abantu benshi. Ariko abanyagihugu twavuganye bavuga ko atawusanga amazi yo gukaraba. Ntahimiriza kera hateye ikiza no mu masengero ahantu hahurira abantu benshi warumva bariko baravuga ati mwirinde mukarabe. Kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru, kuvuga aho baca hose. Byumva bisaba yuko habaho inzego zibijejwe zishyiraho ingingo mperekeza ku buryo tubwirizwa nyine kubishyira mu ngiro. Iyo ndwara y'akaranda ifata vuba ariko ikibonekeza cane mu minsi 14 umuntu ayanduye. Muganga Aime Uwimana yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira mu maraso avuga ko ibimenyetso vya mbere umuntu agomba kwitondera ari ubushuhe bwinshi no kugira amasumbi. Uku nikabisigura. Afise ibimenyetso vy'iyo ndwara na cane cane nk'ubushuhe buza, hanyuma akagira ibintu vy'amasumbi cyane atavyo yahorana, umuntu arashobora kwibaza yuko ari iyo ndwara. Nivyo bintu vya mbere bitangura imbere yuko haza bijya bintu vy'uruherehere ruhera ku maso ariko rushobora no gushikira n'ibindi bihimba vyose vy'umubiri, na cyane cyane ku bihimba vyihishije birondoka mu mugongo, ku maboko no ku maguru. Abantu batandukanye barimo n'umuyobozi mukuru wa INSS, ikigo kijeje gutegekaniriza abakozi, General Major Emmanuel Miburo asaba abakoresha kurinda abakozi babo mu gushiraho uburyo bwo kwirinda aho bakorera. Guhamagarira abakozi na cyane cyane abakoresha ko bokingira abakozi mu bibanza by'akazi iki kiza caduteye. Iyo ndwara kandi kugira ngo umuntu yafashe avugwa kire ashobora kumara ukwezi kose, ariko aravugwa kandi bigatwara uburyo bwinshi kuko habaho kubanza kumisha ibiherehere biba byuzuye ku mubiri ndetse n'ibyo abaryamye ko buri munsi baca babita. Umushikiranganji Ridwine Baradahana agasaba abantu kwirinda kuko kuvura umuntu yafashwe bigoye cyane bikanatwara amafaranga menshi. Nukuri iyi ndwara n'akaranda nyene abantu
basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu, n'ukuri bitwara amahera menshi cyane. Turaboza tubogesha amaserumu, mwibaze nk'umuntu turashaka kumwogesha amaserumu arenga 10 ku munsi, ajya amaserumu ya solution sale, hanyuma tugaca tumushyirako bya bindi bimwe dushyirako abantu bahiye framazine kugira ngo turabe ko ibikomere byo kuma. Bijye bintu birazimbye cyane, amashuka ajyama kumva ajyama ku bintu duca duta, ni ibintu bizivye rwose. N'ukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu, kuko urumva iyo karanda katarashika mu rugo iwawe umengo ntakahari. Kugera ku igenekerezo rya 16 uku kwezi kwa munani mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura mu makariti abiri gusa ya Kinama na Kamenge honyene hari hamaze kwibonekeza abantu barenga 45 banduye iyo ndwara ya karanda k'inkende. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Tuje mu Rwanda, abahinzi bo mu mirenge itandukanye y'akarere ka Kamonyi batabaza kubera rwiyemezamirimo wabatwaye umusaruro w'ibigori byabo ntabishyure. Baravuga ko bamaze amezi agera kuri 6 bategereje amafaranga, ariko amaso yaheze mu kirere. Ubuyobozi bw'akarere bw'Ijwi ry'Amerika ku minsi ya vuba baza kuba babonye amafaranga yabo. Eric Bagira ubusa byifashe bite? Numva ncitse intege pe. Nzahinga se mpingishije iki? Ndahinga se nzabirya? Ndahinga se nzagaburira umwana? Ndahinga se azankemurira ikibazo? Ndahinga ngo bimarire iki? Madamu Claudette Mukamana w'imyaka 55 n'umubyeyi w'abana 4 akora umwuga w'ubuhinzi. Turaganira mu gishanga cya Bishenyi irunda mu karere ka Kamonyi. Umwitegereje ku masura arababaye kandi arashonje. Mu byo yadusobanuriye arabiterwa no kuba we na bagenzi be bahuriye muri koperative ubumwe bugamije iterambere baratanze umusaruro kuri rwiyemezamirimo uzwi nka Rumbuka, aho kubishyura amafaranga amaso yaheze mu kirere. Yabwiye Ijwi ry'Amerika bimwe mu bimushengura. Igihombo cya mbere ni inzara, bivuze ngo ubwo umwana mu rugo ararira, nta kurya ntaki, ndihitinga mu bundi buryo bwo hirya kandi nakagombye kuba nakabaye ntuje kuri ya mafaranga bampaye, nkahahira abana bakarya, umwenda bakawubona uko bikwiye nk'umuntu wateguye nkategurira abana. Naho twari twateye tugujije byariyongereye, n'ubundi n'ubuku muri uyu munota none abana yazanye ngewe ntacyo yanganduraho mu rugo, nkasanga nanone guhinga muri kino gishanga umusaruro wacyo ntacyo umariye. Kompanyi ya Rumbuka isanzwe ifata umusaruro w'abahinzi ikajya kuwutubura ibahaye amafaranga. Iyo ibahaye ifumbire muri gahunda ya nkunganire muhinzi, igice kimwe cyishyurwa na leta. Kuva yatwara umusaruro w'aya makoperative ahashize amezi 6 batarabona amafaranga. Mukamana aribaza niba zongera kwegura isuka agahinga ibigori. Ese tuzongera duhinga ibigori bongere bijyanire nk'ibya mbere? Ese tuzihingira ibyo twishakiye twishiriremo ibitugandurira urugo rwacu, kuko nibyo bari batwijeje ntacyo bitumariye. Undi mubyeyi ni Florentine Musabyimana w'imyaka 34 y'amavuko n'abana 3. Uyaragaruka ku nzira yatanga umuturambye ku buhinzi bwabo. Nuko n'umushoramari wundi waza aho kugira ngo bajye batudindiza yajya ajyana umusaruro n'amafaranga aza wenda akaturengera, kuko turahinga ntituba twemeye no kubitahana mu rugo. Abakuriye za koperative z'abahinzi nabo bemeza ko ikibazo kibabereye ingume. Bwana Claude Nshimiyimana akuriye koperative ubumwe bugamije iterambere igizwe n'abanyamuryango barenga 780 mu gishanga cya Bishenyi. Avuga ko bahaye Rumbuka toni 408 z'ibigori zifite agaciro ka miliyoni zisaga 250 z'amafaranga. Akavuga ko bari mu ruhuri rw'ibibazo batagize mu ruhari. Muri rusange byo birakomeye cyane, nubwo uyu musaruro twatanze twari twagujije amabanke, banke zirimo ziratera amapenalite, kandi ikindi cya kabiri ntituzabasha kongera kujya kwiguza kugira ngo duhinge kuko twahingaga tugujije. Izo ni imbogamizi. Pierre Damien Sabimana nawe ni perezida wa koperative Koalifika yo mu murenge wa Mugina ifite abanyamuryango barenga 590. Avuga ko Rumbuka bari mu mwenda wa miliyoni zisaga 160 z'amafaranga y'amanyarwanda. Nawe yumva yabarirwa mu mbabari. Sanga ari ikibazo cyabaye kirekire kugikemura biragoye. Twabaza akarere nako turacyahendahenda Rumbuka nawe twayibaza ngo akarere karimo amafaranga, ibibazo bitubera ingora bahise. Abaturage barashonje babura amafaranga yabo kandi barahinze bageze mu kindi gihembwe cy'ihinga. Abahinzi bavuga ko mbere yo kwerekeza mu mirima babanzaga gufata inguzanyo mu mabanki. Abakuriye amakoperative bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bemeza ko amabanki yatangiye kubabarira inyungu z'ubukererwe.
abakuriye amakoperative bagasanga byagombye kujya ku mutwe w'umushoramari, noneho bakavugana n'amabanki na Rumbuka ihari, icyo gihombo bateje akaba aribo bakishyura. Ntitwabashije kubona kompanyi ya Rumbuka ngo tumenye impamvu batishyuye abaturage. Inshuro zose twahamagaye Bwana Faterine Kamaru yikuriye ntiyatwitabye. Gusa akarere ka Kamonyi kakemeza ko mu gihe kitarenze icyumweru abaturage baba batangiye kwishyurwa. Bwana Uziyeri Niyongira ni meya w'akarere ka Kamonyi ungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu. Basaba bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo amafaranga abe yaboneka. Amakuru rero yizewe bamaze kuduha nuko amafaranga bayabonye, batubwira ko mu minsi mike cyane itagera ku cyumweru iki kibazo baba batangiye kugikemura, amakoperative akabona amafaranga yabo. Bwana Niyongira akavuga ko ku kijyanye n'ibihombo abaturage bashoboraga kuzahura nabyo umushoramari yari yagize icyo abikoraho. Amafaranga y'umusaruro yageraga muri miliyari 1 irenga. Rero hari iyo bari batanze mbere kugira ngo icyo kibazo cy'amabanki niba ari inyungu kibe cyakemuka. Rero hari avansi bari batanze mbere bayiha amakoperative, ayo mafaranga ageraga hafi kuri miliyoni 200. Uretse kuba Ijwi ry'Amerika yabashije kuvugana n'amakoperative abiri, Rumbuka ifitiye umwenda amakoperative agera muri 6 muri Kamonyi. Ubuyobozi bwa Kamonyi bwabwiye Ijwi ry'Amerika ko Rumbuka igomba kwishyura miliyoni zisaga 858 z'amafaranga, akarere nako kagomba kuyishyura agera muri miliyoni 100. Kakemeza ko ari make cyane kagiye kuyashaka vuba kandi ko atabera Rumbuka urwitwazo rwo kutishyura abaturage. Abahinzi bagakomeza kugaragaza uwo babona wagombye kubakemurira ikibazo. Kereka hari umubyeyi Kagame amanutse akaba ari udukemurira ikibazo, ubundi wadutabara se ninde wundi twakwiyambaza? Kubera ko ndabona twebwe ntacyo twakwishoborera kandi nta wundi twakibwira. Barabizi abayobozi b'ibanze kandi nabo ntibagishobora. Umusaruro w'ibigori bari kwishyuza babihinze mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Abagore mu majwi yabo ku Ijwi ry'Amerika. Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro Iwanyu mu Ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori. Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku Ijwi ry'Amerika. Mu muryango, mu iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga. Guha ijambo umugore no kwiteganyiriza. N'ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku Ijwi ry'Amerika. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.